Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Mayat ti taraok ti kawitan amanok ka. Enteng! Ay na, ay umay kanin. Ay, naimpagta sa anak na atake tinalaos apan nakakigtot ko. Apay aya? Itay pa'y lang nga ibagbagak amapan ka agdigos, tanaka ang angdud ka. Na, Angam day tamat-latan manok mo ti in-into na ram. bay ampay day ta digos dunga. Trinak pa iti manok ko. Para iti sumaruno alaban na iti palutan. Na. Kwarta man na, no mga bak. Na. Apa sinabuagan nakmot iti danom? Agdigos kan kulak. Ala, agtalinaad ka nga rod, di ta nagtugawam abataw. Ta siya kon amis mo timang digos kan ka. Salbag ka. Sige, agtalikod ka inteng. Tapno masabunak anaimbag talikod mo. Nagswerte laki din ni Parinteng. Sige, kasta. Kas laubeng. Igam na diya kawitan na manok na. Kabayatan na digdigosin ni Maribanang. Ay una yan. Ay, agawid ka ditan, pare. Ha? Di ka mang disturbo dito eh. Di ka agbuya-buya tawan bibiyang mo. Iyay. Ay, agtal na ka inteng. Tapno madigos ka anaimbag. Ha? Una yan. Ay na. Nusyak ti si ka, Maribanang. Bay akaw ni Parinteng. Na. Makamaw ni tibiyag na. Ay, kuma, pari badong. Ang jakmat nga rudan maano santi payod na. Iso nga ano sa kon adigosan. Ay na. Nusyak. Ay, sana mabalin kanyak na ita. No saan na kayat ni Parinteng tagdigaws. Saan lang ah? Ano siya? Sinuswerte? Ay, no way. Ay, sumardeng kan asuman na oh. Apal mula dayta. Iso nga ag-uwi ka na sa bahay nyo. Naa. Ay. Apay ka ba doon? Umisisem ka mag. Isima nga raw, tinakitak itay, ije balay da Parinteng, maray. Apay aya. Kasanaw, kit nasang patak ni Parinteng, ije balay da, nakatugaw iti paraangan da. Aprusan na ti kawitan na manok na. Kabayatan adigdigosay ni Maribanang. Anya. Ay, Naa. Uray di pa nagdigos na. Di na maibatan ti manok na. masuronag pa yun namang kitkita. Kaslasan na kapitan. Wan nga raw. Kababain day ta nga aramid na. Iso asya. Sa anak ka mabainkin ko ana. Ibagak, ti kayat ko nga ibaga. Nga uray pa'y pakasaktan na. Tapudno may. Tidakes na. Uray ibaga da akaslasaan a kapitan iti kasi nga aramid na. Ngam, kaslaawan ng ngag na. Anya ti baga mangkail? Yung ka man gumatang iti agas ti manok. Anya? Masapol apaka nag-iti pang paturad. Iti kasta, agbalindaan na rungsot. Yay! Nay, ni Parinteng ti lumabas to yan. Labsan kayo pa, pare. Mare! Wan, pare! Na, dapay manok ang nagtaraok iti nakapigpig siya. Ay kitamo mo na. Manok ni Parinteng dayta. No kasta, mapan man siguron makipalaw. Anya pa'y ngay. Dayta mo lang ti pagalistuan na. Imbis kuma at trabaho na kas barangay kapitan tinto na rin na. Ang saan may? Ado siguro ati kwarta na. Pautangan nakman kagawan. Tani, dakil ti abak ko agatan.
Uri sa nga pulo lang aribo a pesos no da. Tabayadak to adagos. Inton mga bakak iti sumaruno alaban ti manok ko. Awan kwartak. Na. Inpurchis ko ti kwartak. Kwarta man kit didita pariba daw. Uray adda kwartak man. Saan ka pautangan iti pagsugal mo? Na, Nagalas ti kasta nga aramid mo paray. awan bibiyang mo. Anya, Sardengan nakman a bangga-banggaan. Tawan mo't lalaban mo itikas kanyak a kapitan. Aguli magkalatan. Kapan ka man iti ayan ni treasurer, waraw. Apay Angkal. Ibagam amang tadken ka iti 10,000. Anya? Apay? Awanin ti adu pa asaw. Tung palam, ti ipapaaramid ko. Sige. Tungpalag ti bagbagayo Angkal. Inteng, itataawan pa'y kwartam apag sugal mo, mapan ka ije barangay hall. Taing ka aramidan ti trabaho. Di ka agdanag. Binilin ko na imbag ni sekretary. Isupay lang ti makamo ka dagiti paperworks ijay. Tapno amom inteng, maumuma kanon kan ka ti sekretarem. Gapo ta iso kano aminan ti mang trabaho iti trabahwem kuma. Anya? Kasanumot gamen, day tala manok mo ti mapan mo aprosan iti inaldaw. Na, Ay, naimbag pa'y dagita a manok. Ha! Uray ti panagdigos mo. Maliwayam pa yan. Ha! Gapo iti dayta a manok. di mo man pagpupudutan dagiti manok ko. Tabalitok ti kay papanandagita kanyak. Kinsiyak ti kapitan. Awan makalapod kanyak. Anya! Kumusta ti nang ibaunakan ka, kwaraw? Sana kayat ni treasurer ti mang tadi ti kwarta Angkal. What? Saan yu kanu amabali na pakibiyangan ti kwarta ti barangay? Kan may sa. Adda kanu iji bangko ti kwarta. Sinalbag day ta at treasurer. Ay saan na mabalin? Masapol nga itad na kanyak ti kalkali kagumak a kwarta. Anya nga iti aramidan yu Angkal. Mapanak iji balay da. Ano di napat ganti kayat ko. Di ura aga pa kami. Ha? Sige! Angkal! Uray na! Ay, surutak ni Angkal. Delikado da ito yan. Ay na, dakas adamag badaw. anya dayta. Napan kanu ni kapitan ije balay da treasurer. Kit binutbuteng na. Oh, kay. Anya ti simaruno na pasama ngay. Kit napan kanu nag-withdraw adagos ni treasurer iti kwarta ije bangkaw. Inted na kin ni kapitan. Anya, dayta kay tijak kayat ni parinteng. Gapulang tayo so tinagbalin na kapitan. Aramatan na matay iti bukod na kalukwan. Ha? Sigurado nga ibusan ni kapitan ti kwarta ti barangay. Gapo iti panagsog-sogal na. Ay, sana mabalin to yan. Kwarta ti barangay. Usarin na matay na para iti bukod na lang nga pagsayatan. No pwede! Nagkuna, mapan mo butbot nga ni treasurer paray. Tapno lang itinakin ka ti kwarta ti barangay. Anya? Jak mamate aso katampay ti kwarta. Ngayon nalam ka ni treasurer paray. Tapno among paray. Adamot kat porsyento na ti inalak a kwarta ka ni treasurer. Anya. Makitan? Di mo amaw? So di ka man makibibiyag. Di ka agdanag. No mga bakak to iti dakal. Pagdublyak 20% ti kwarta ti barangay. Sapay lang ko mga rod paray. Takasta. Agawid tan. Manakibiyang ka. Mangibabain ka talaga, inteng. Nagkuna amapan ka ni treasurer nga umutang iti kwarta. Adamat porsyento ti inalak a kwarta kit. Uray pay! Naa. Amom ay ano maabak kamat lang iti sugal? Anya kumangay iti pangalam iti pagbayad mo, Di ka kadiagdanag. Sakti makaam mo. Ay, inton kwan, linamawak dagiti amin ang manok mo. Na. Ha! Isardeng monti madi nga aramid mo, inteng. Ay, Na. tano saan? Ha! Apay ko mga sardeng ko kat iso ti pagliwliwaak. Doon puri. Tano mga bakak daw. Ikang ka iti kwartam. Ha! Day tamangabak iti sugal ti ada iti utak mo. Uray kanayon mait amaabak ka. Anya mananda kita.
Agas ti manok dungo. Na, Pag tumarak ida, tapno tumurad da inton laban da. Kanong mga bakda. ay, unay kan intay. Masapol ang nasiglat da. Kan naungat da. Kan naturad da. Umadani nga minang laban da. Wow! Nagtataraki dagiti kawitan mo, Angkay. Una. Nagbibiskot ti pamagita. Masel-maselan ko naman. Pinagtumar ko nga mindagita iti agas. Ay. Umay ka. Padasin ta nga ilaban ida. I-practice ta. Ay, sige man Angkay. Magagara na kamang buya iti laban dagiti manok mao. Mabitlaan. Ta ibulos ko dagiti upat akawitan ta buyain ta ti panaglaban da. Ha? Alamang nga rod Angkay. Kitain taman no nalalaing matlaing dagiti manok mao. Wow! Antay ta Angkay. Sus! Pagpalpalutin dagiti duang kawitan yaw. Nalaing at talaga dagita. Oh! Huwan nga raw. Wow! Ah. Talaga gaya masimamay ti agas ngayon patumar mo kadakwata. Una. Tinasayaan. Paglabanan ta pa ti dua akawitan. Buyain ta manok ka sanot ti panaglaban dagiti manok ka. Sige Angkay. Yup! Total, nalawa mo tayo ti parangan ti balayaw. Dagta pa rin. Mayat ko rin. Sigurado ang mga bakdag iti manok mo Angkay. Naglalaing da talaga. Kwarong. Tutulungan na. Angkay, da kayo matanti kamkamatan da iti manok yaw. Siplagan da kayo. Dakasan. Ay, Angkay! Ay, saus. Kamkamatan da iti upat akawitan ni Angkay. Marikwanag, kumatangak man iti soft drink kan tinapay ma. Agmerienda kami man pa'y kinibadong ko dito itirsinam. Wen amaray, pamrayan nyo matan nga ginana. Narigat no panay trabaho latan iji bangkagyo ti araramiden yaw. Ag-surrender nga ro din ti bagbagay no kastoy alumakayan, maray. Ni Kapitan. Ni, tumartara iti igit ti kalsada. Hun nga agpaysaw! Ay na, kamkamatin ti upat amanaw! Ha? Ay nga tati naramid na kadagiti kawitan naman aw. Takas Jamie time. Ay, gonggo naman. Tulungan na dong ako. Dagiti man ako. Kinamat kamad Day tati maganap mo intay. Nagkunangamain amapan mo patumaran iti agas dagiti manok. Kulong mo dagiti manok. Pangasim. Mga noon rumwara. Kat kamatindak tumanin. Ay, syakpay itanti ibaon mo amang tiliw ka dagiti manok anang kamat-kamat kan ka. Ay saan? Jak kaya! Angkay, natiliw kong dagiti upat akawitan na ng kamat kada kayaw. Pinusasak ida. Sako ida impupaw. Nasaya at matain kalabos kan karsil mau. Salbag dagiti manok. Ay, binanugdak iti kastao na ang nagtartaray. Kasano nga Angkay? Matuloy mo't lang tilaban dahin tun Sabadaw. Ay, matuloy Ilaban ko at talaga. Takita matilaing dagita salbag manok. Ang kasano nga'y numabak da. Ang mga numatay da pa'y. Kahit ko pa'y Tapno da pulutan. At dahil tayong dito yung nagtiring Angkay. Ibulos yung matang tamanok yaw. Sige. Ibulos ko. Pagay. Taldak mo siyang tinatadyan ang manok. Lumwara ko. Tulungan ka. Ay, Kapitan! Madi ti aramid mo. At dakit di mo't managpalot Kapitan? Ala, ilintag mo daytang nga aramid mo. Ngem sakbay na kayat mi mga nakablaawan da Sir Federico Peralta ken Mamlita Peralta dita Barangay Tubod, Santo Tomas, La Union. Tinagkablaaw ket ni Mrs. Shirley Laroco. Kumusta kayo aming dita, apo? Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna.
mga bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.